Haukiba kumza lising ma chamapan ni fumapan ge October 15 Manipur bu India da tinsin giba numit asibu Black Day haina lauthok tuna aikogi chahi khudingi numit ase aikogi yaning da bo oina aikogi general strike so dum tawduna lagdi haiba taroza Black Day haina kano lauthok pase kamaina yengbe as a merger agreement se kamaina kari wafum thabinens merger agreement gi legitimacy se lai natraga laite ha se masi akogi like like show iba gang sing na charon charon kya de polo sing china moina utkadam ni ko merger agreement se kadai wai da important oi khalake je hosik se handaki thoi be irang sida su kuki kambu sina MLA sing hai ta ko travel MLA sing na makoina keno khoi gi keno se manipur se separate to gadam ni hai je article 3 se khoi de imply to be ya de na mari yana se sigi matang da bawda merger agreement khoi na merger to gi ba khoi na India ga India da merge to gi matam da Indian constitution je laitri na laitri matam da merge to ne duna khoi da masi impose to be yani yaro have argument mayam leiba hojigi loina na hojigi architectural structure do to ga yi ba do adu du ngasai gi 2000 sukta na daga 19 sukta masi mafam ji da khoi merge to gi habi khudam ne ko aduna merger agreement si khoi na miyam na mamang da di khoi anga mai gan da di merger gumba 26 January gumba se khoi gi ning tam ba khunai amane utpagi khudam ama oirame ko hojikti masi khara handara kumale abdi dukan business entity me am function to da ga su atai jaga da di loina ma operate to ga mi sing se dum lambi thok tan chathok sin to se dum une hai tare ko masi ki sentiment je khar di manga ko dum to we to gim sung asai gi akoina thamjani di ga no hai ganda to mi sung akoina thamjani di ga no hai ganda asai gi kai ne ko gi merger haiba potsi hoina hingasu sirasu manipur na leiri kai dum leiduni aduna manipur na leitaba taragadi merger hai potse kaigumba khoji hindunize tawdana natraga indianize tawdana hoina culture ga seloi manghal lage akoi hingbagi charon akoi hingbagi lambi da akoi kanano se kauthokrage na khan giben numitu lagari khangdre ko adu laktre bawdi merger gi importance adum leigani adu mase numitida akoina sumaina banung tang tawbada natana akoi gi level da club organization mayam na ira bode da kai ka koi samna da keno tawise koi extempore speech kumba da isai gi competition kumba tawba lebang ning bagi natraga lamdam jibu khunai jibu ningsing bagi kumon ma pangto po sumaina merger agreement su khara akoina masi gi matang sida tona tinaba nainaba club sing na dai da khara lo tawbam di thok prai na ismain thamjai hoi thagachri go ja duga